دەم باش تەماشاوانên hêja bi xelekek nû re bi navnîşana Kobanê Dirbêsiyê pend lê mixabin. Mêvanê min î Kobanê pirsgirêkek wî heye di înternetê de îro derbas nebû dimînil cem me Dirbêsiyê parêzer an bervedêr rêz ji te re mamoste. Rêz û slavê ji te re û mêvanê te re yê were û temaşevanê te re û kanala te yê xweş û delal. Em bihêvîn ku em karibin hinek ji van pendê te yê Kurdî şirove bikin ji nifşê nûh re û em zûdekê bi wan bi zimanê wan em bi etîbaran bi zimanê xwe de axivin. Yani zimanê me nasnama me yê yani fêdar bêtir ji û em karin bi zimanê xwe biaxivin. Yek berê yek hebû goçû Kurdistanê iqlîmê Kurdistanê gorabû li ser seytarê sekinî. Gokanî şîqamekê li min. Çima? Goz yeqîn nakim enû desthilatek Kurdî heye û li ser wê erdê yani. Gona yaxî çima em hatin ji bo em ji bo wek dibêjî ji bo te ji bo milletê me wilo bi razî derkevin. Hêja ême jî kêfa me têgin û em bi zimanê xwe de axivin û wek dibêje ew ê nifşê nûh jî karibin li me gudarî bikin û Ji te bipirsim Kur dibêjin bejnî axatî û malî mitribiyê. bejnî axatî û malî mitribî Belê. Kiko wataya wê tê ser mirovên ku li bejna xwe miqatene û li mala xwe nemiqatene. Yan ku bejna wan û cilê wan paqij e û nefesa wan ya axayê lê mala wan girtiyê kesek lê qedehek çayê venaxwe yani ber derî qedehek çayê venaxwe yani. û yan jî tu karê bi îjatê bînê ser perwerda malê. Wextakê perwerda malê xerab be yek her yek serîkî dikişîne mesela wexta tu divê mal mitribî mana xwe her yek serîkî dikişîn û mala pirsermiyan û şolê mitriba yani. Belê. Gor dibêjin hundir qurbana ji derve be. Ew ji derve ew ê xweş e wek te gotin enû bejnawî ya axatiyê û mala wî jî xerab e û wek mitribiyê yê fêrîja Kurd dibêjin divê hundir qurbana ji derve be. Ka nizanim wayê Wa mêvanê me hat? Baş e? Dem baş kak Hesen? Mamosta dengê min tê? Belê belê tu dem baş? Êvara xêr dengê min tê? Belê belê baş e. Demek ez ji te jî bipirsim wê pendê Kur dibêjin ji bo ku em dereng nemînin tu jî xwe dereng hat. Kur dibêjin bejnî axatiye û malî mitribiye. Fermok. Bele mamosta rastî mamosta jî got yani bi derhenga jî tê gotin carcan ku bejnayekî dinêrî zirava dirê ji tikanî vêva bejna axatiyê lê maltî jî tu danî ê nê malê ra tên lê a didiye wek mamosta gotî yani carcana mero ji derve da paqij e gelekî li xwe dinêre lê ji halê hindir da nepaqij e yani li bin wê hev diketî. Belê. Belê. Ez وای yani nêrîna min way gava yek li xwe gelekî baş dinêre lê ji haca malê tune ma jî ne û mala ku li gor ew li xwe dinêre. Baş. Em ê meselakê bêjin kek Elî wa medam mamosta xelas kir kekê me Hesen. Vê sebriyê xelûsîtî rehma Xwedê lê bi helbestvanekî hêja bû yani. Derim mêvandariya axakî ka mezinekî maqûlekî dimînin li odê dimînin namîne kesek nayê ne jêr divê merheba nebê kat û xêratî ne qedehek çayê nevir radibê odê dipîvê mêrkê Xwediyê malê tê divê tu çi odê dipîvî wela ez ji xwe odakê wek hate ava bikim oda gine kesek lê qedehek çayê û ne qedehek av vedixwekazê ew ê av ew de ji çi reyî îja wilo ew jî em meselê jî teqrîben nêzîkî wê tê. Kur dibêjin bi xwe ne tişteke
هەسپێ شاه بازار دەکە فەرمووک. بله مامۆستا بخوان نتشتکه تشت جخوا مستر يعني بازار دك يعني بريك اويل فالا نلقور او كنتشت هاني بكر هر مثلا هس بكيشات دم كفن دا تدي بري هس ايكو هس بيوي هبو او بو يعني ناو هس باكو كان بكر تمن دا بريك اوي دا هي يعني مراغو حاش دور داره كان كاري كي بكر داره هس بهاني شاه بازار دك يعني او نرخ دبرية كوية تنك هربيا سوي بكرة او كارنا كاريويا مثلا از بنير مالك قلك مازن امبيجن قصرك مازن هو از دارم خالد كم مشتري وكوي بكرم لي از نلقوروي ما از لقور دخاني بچوچكم يا واغوتناتي کرتا دي بري ايكو مثلا حسب وي شابو يا ملك بو يا شاهين شاه بو نقور فقير هجارك هر هم تشتكي لقور خواه قلكي مستر بكره وانيري نامه يعني نرخو تمني ويتنا او كاري بكره لبي بازار دكي بله باشه ام هرن دربيسيه ديسا كرد بيجن بخوانه تشتكى هسبي شاه بازار دكه فرموك. كاكو بيقومان يه نتشتك دمينه نتشتك يعني حتى جو هسبي شاه جي بازار بك يعني او يه نتشتك يعني واتايا ويتي جو مروفكي تنه وبلنغاز قوتنن شخو مزنتر دكي يعني قوتني مزن شخو مزنتر دكي مثلا حشا وجي حضرات دروتشين ما بريد جو ميرك يعني قوتني مزن دكي يعني دروات دكي دروات كي اجا الجبات نقو دروات جو باسكو هناك يعني دفرينه فهمت لي هناك زانن دروي خو بفرين وهناك جي نزانن دروي خو بفرين مرسلاك هبو يك زاني بو درو كربايا ف دشو اودي قدر وقيمه وملت وبيشتغلوا ليه دهري ذكر ف او ياجي جو بس زي وقت خوك بري خوبكم جو والله مدنجي حشا كوشك على الهواء بيستي بله يو فياجي قولات مالات انا خراب ما كوشك شو هوا ولو فقيرك وبنغاز اجا اي بريوي مجبور هو البشتاوي راه جو يا اخي جو خبرها بريمن جو كوشك جوركي كوشك هاي تيركي وراهش ديتي در بلينكي شوي عزمانه ودنجي كوشك هاتي فيجا اويك نتشتك در هسبي شاه بازار دك يعني او درويش خمستر دك وتشتيك نكار بك دبيجي يعني ولو تيغوت النظام وك كيم حسن اجدربيسيه دسبي بكم كرد بيجن بيريكا تا حواليتي بيريكا تا حواليتي كاكو راس ده واتايا ويتي جو بيريك يعني مال وبره بله مال وبره دريا لبيشيا مروف بدك ومالا مالي مروف جو هبه هركس دبن هبالي وي مروفي يعني واللي بيشتاوي جي دقرن براسي بدرو اللي بيشتاوي دقرن يعني شو خاطر مالي وي هي ليه نتم او تشتهاني جي نتم كسي بمالي خو بقدر به يعني كسي مالي خو بقدر به يعني جو مال نمين او جينامي وقال لك هنا بفي اواي يعني تدرب مالي خو دخوازن جي خوشيكن وكار مارنا بكن لي وقتا مال نامين او جي تقريبا بري دار ومروفي وخودي مال وجمال باتك جوامير وخيابه او دبي وكش قولا عربات فيجي نور على نور يعني بله ومالي تربو جو خوديه وي چافتنگ مثلا او مالي تر وخوديه وي چافتنگ او مال تخيراوي تنيه يعني نه معقول انه يك مالي بيطر وجابي تنگ ما كان چه فايده كري شو ماليته يعني راست شو كرد بيجن مالي
ومال پر وخديوي شعفرة وجومرد به بله او مال هجاية وجهه ريزي يعني او وخديه خطبده يعني او مال وخديه خطبده دمينين جي ريزي ما دريش كرسرته كرد بيجن تبمالت بخالتيك وخاله ولو جتي قوتن بيتي باش بريكا تهوالي تي ولو بكرتايش بر شيرو بك بري انترنت جم تهرا ما مستبری کا تحوالت یعنی تو گاوا کو هری بازار کیجی فرق تنه من کس آلیکاری تنه یعنی فرنگ تحوالت در تنگ ده بله اما بلازو بس ما مشترک گفت لی عادل هلگی برفرق کی وا بریکاتا بار تراد یعنی او حوالته غینی بریکاتا کسی حوالته ده بکتنه از عادن جمتا دست پی بکم لكرد بيجن باري كري تفنج با gur وي بخوه يا وي بخوه yani gor neyram kare yani çok tüfün beji çöp erabe kare yani hay bare bir çöp jüye gor bir xoş ber fem nak ne zanet tüfün gerake betaqini qape be parezi ha beli azarım terbiyesiye lisa kurd bejin bari kere teving beji gur وي بخو كاكو واتايا ويتي جو كر كاري غير خدك يعني كر وقتا قراد هيجي تفنقا نشبو خراد هيجي تفنقا شبو غير خراد هيجي تفنقا راد هيجي تفنقا راد هيجي زيرا راد هيجي قنمو برشية راد هيجي آوي اوتية واتاوي اوتي يعني نجبو خو بباريزي يعني نجبو خو بباريزي او تفنقا لبشتاوي نجبو خو بباريزي وقتا قنمجي لبشتاوي بنكار بخو نكارش بو خاطريك بخو كاكو تفنق خديه خو تاني دباريزه نمونه يعني شبو خاطريك يعني سري كسينيشن قال لك تفنق وان نجبو بارستناوان انو كا دي وقت دي دروش عمده كردي قال لك شما تفنق ما نجبو بارستناما نجبو بارستنا غيري مي يعني ما راهشتي تفنجي عالمي نشبو خاطيك مخبط باريس او يقول ما بخو يعني ما بخو لانه مخو نشبو مخبط باريس يعني. ليه راهشتنا تفنجي خلقي مرونا باريس يعني مرسلاته او وقت بنداته انه خيو كركي راهشتي تفنجا وبرجي ويدخل يعني باري خلقية وقت حشا مجارد بيجن تعجيه هر نيشيلش غير خور في بكم كرد بيجن بيكاري جبي چاري بيكاري جبي چاري بيكاري جبي دربيسي فرمو كاكو واتايا ويتي جو يك نكارب چاراكي جي خور بكن وكار بكن يعني جي نزاني يعني جي هل ويها يعني وقتها مثلا بيكاريش بيشاري وقتها كنتو كارناك وك عرب فيجم اش مجبوري كارناك لانه موقفته او هالوسطة تشكي نخوياي او نسر كيفا خوديه كار فت مجبور تو بكار بيمين وزولو جي فهم كريان يكالا بي كوباني دبيتشه بله ما مستا يعني فيجا كمرو خبلا بتيني وقت عرفت فيجن حركاته بكي خبلا بتيني حركات وقت دبين بركاته يعني لبتادن رونايه يعني تشقاسي تنكا بكار جرانج بكي تکانی مثلا کت نی بیچاره بی تکانی کارک شوارا پیدا بکی تکانی دلسر کرسیه که رونی کت کود بیجی کلک بیجی تکانی کارک شوارا پیدا بکی بشغل به دبار خواب بکی یعنی کت نه بیچاره بی تکانی شوارا کار بکی اما کار بیکاری بیچاری ته یعنی بیچاری کت بیچاره بی تکاری نکنی چه کار راست اوه یعنی بیچاری
تجارت ناگی ت آستکی ت قناعی ت بیچاره ت چه قاسی دلالی خوشکی قوت بیجی که ت بیچاره بیت نگاه چه بگی همه ت نی بیچاره بی تکانی هر کاری بگی ت کود بیجی کلاک بیجی تکانی سر کرچیش خورا پسکوی تا بفروشی تکانی تشتکی بنشتکی بفروش یعنی علم پیدا برا خب بکی بلا بدی تی علم بتشتکی صلاح و رزق مش حمیرانه جاره که ما مگه تا گود نزم برسف باش ندم گو بود چعلا کوب درزی هاتی کلندن اما چعل به درزی ها نه کلنده گاوا کو یک کاری که پر پیت کوه نکنه بکه دبی ما چاوا بویا بود چعلا کوب درزی هاتی بدر تزانی چعل بر زمانه که تشت کرنه دارا درزی ها نه بدن یعنی کبرک لی رزوری به درزی بشکه بر ولو بلکه واه دم باش من هلی نیری برس نظام چاوا آد دیاجی اوا که مش حمی کرداره ام بخورنان تسی نبن کولت کسی صلاح و رز مش حمو گله کرد رانم شیار ببن خودی زمان می دولمن هر کسی چاند و هنر کردی به 1000 سال جمعه دزی و ایشالله همه بسر کبد صلاح و رز مش تو ما مستا و حمو میوان اره رێز و سلااف زۆر سپاس هێلکی خۆش بوو تەگۆت بخۆنانێتە سی و نەبە کۆلێ کەسی نبن کولت کسی باشە مستەفا نێداژی طيبات برداره و امناولت کولت کسی انشالله همه بسر کبد ما في خوبستین باێ وارشین باشە مامۆستا ئەحمەد ڕستەم گۆتناتەی داوی سپاس شتر و کەنالا تر و شمێوانی می هێژارە حەسەن و تەمە شەبانە و شچ کەسێک مەشۆپاند و بناو ناخوازن ناوێوان کشتکا بێژن ئەم بهێوین و بۆ ئەم مەکاری باگە دوێ وەخت دەما تەنگ هەنێک پەندێ تەی هێژا گەمە شۆرۆڤە کرد گۆر زانەبوو ناخوا و بزمانی خۆ زمانی me nasnama me car dest bêjim û besî got em zimanê xwe diaxivin gelek spas ji te re û ji temaşevanar. خۆش بمەڕە بوو ش کۆبانێ و لبنانê ڕوونشتیە حەسەن کۆبانێ ڕێز و سلااف شتەرە gelekî spas jê dirbêsiyê ئەلمانیا ڕوونشتیە بربەدێر پارێزەر ئەحمەد ڕستەم ڕێز و سلااف gelek spas شتەرە ji were jî gelî temaşevana çi anal me gudarî dikin çi pêşerojê de rêz û silav ji were şevawa hemûwa ma xweş سرکفتن ما مستاج بوده sax spas هر دلشاد ما مستایجه کار زره هجا سلاو و رزه میش بوده کار تا کارکی پیروزه سەرچاویم سپاس محمود عەبدەڵا کۆلۆژی دلات چینە ji were ji rêz û silav û baqe gul û gelek dil spas ji were